अहमबदा मरुइबा पाउ तोंगान डिस्ट्रिक्ट अनीदा हांगबा ऑयल पंप अनि G5 ना अथिंबा थमख्रे अमदी सोंगलुंग पार्ट 2 विलेज दा युम कया मई थरंबा थोदोपु कुकी इनपी मणिपुर अमदी यूनाइटेड नागा काउंसिल ना यानिंगदबा फोंदोरखले मैम खुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी संदोक चपनुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोक्चरी हौजिक मियाम द पाउ मचा खाइना पिजरी तोंगान डिस्ट्रिक्ट अनीदा हांगबा ऑयल पंप अनि G5 ना अथिंग थमख्रे लोन अथिंगख्रबा लाल हौलुप मंगा गे अपुनबा G5 की माइकैदगी थादोरकपा चिरोलमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचना लैबा वांगबल कैनल मापान हांगबा सरोजनी ऑयल पंप अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचना लैबा मोइरांग थाना लेकाइदा हांगबा MS एलिदास फुएल स्टेशन ऑयल पंप अनि एसी मतम कक्तना अथिंगबा थमले हाइदी मरमदी लुप की माइकैदगी यवोल इहो असिबु सौगतपिदुना सेलगी तेंगबांग तौबिनबा हाइरुबा मतमदा मदुगी ओना तैनबा थबकसिंग ऑयल पंप अनि गी मपुसिंगना चथरकपबु हक्चिनना लौना लुप मंगागे अपुनबा G5 ना ऑयल पंप अनि एसी थिंगजिनबगी वरेप लौरकपनी मरमदुना मियामनसु यवोल गी फिरेप असिबु सौगतपिदुना ऑयल पंप अनि एसिदा चंगदुना थाव हानबीदनबा अपील तौरकले के सोंगलुंग पार्ट 2 विलेज दा युम कया मई थरंबा थोंदोपु कुकी इनपी मणिपुर अमदे यूनाइटेड नागा काउंसिल ना यानिंगदबा फोंदोरकली लुप अनि ना मिफमा पांगथोकलबा मतुंग लुप अनि गे माइकैदगी थादोरकपा चिरोलमदा हौकिबा निमित्ता कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचना लैबा के सोंगलुंग पार्ट 2 विलेज दा लैबा युम कया नुंगथिलगी मतमदा जेलेरोंग यूनाइटेड फ्रंट का सोंग ग्रुप ना मई थरंबा दुना मरम ओइरगा मिटम कया मी पाइबा पोखनबना मरम ओइरगा अकनबा मवोंगदा यानिंगदबा फोंदोरकली अमरमदा ट्राइबल फुरुप मसेलगी मरक्ता अमना अमा नुंगशी हंदनबा सिनबगिदमक अरानबा एजेंडा सिंग संतोकपा तौरोइदबनी हाइबा वाफम फोंदोरकली पनबा याबदी ngasi पांगथोकिबा मिफम अदुदा जेलेरोंग फुरुपकी लीडर सिंग सरुक याखिदे हाइरे कांगलुप अनि की मरक्ता इरांग सगन अदुना तंगदु लेतादबा फिबम अमदा लैरिबा मणिपुर की फिबम असि अथुबदा इंग तप्पा पुरकनबा होनबियु हाइना दिल्ली एसोसिएशन ऑफ मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट न्यू दिल्ली की माइकैदगी फोंदोरकली महिरोय लुप असि की प्रेजेंट PS फिरोज ना खुटेक पिदुना थादोरकपा चिरोलमदा कुमजा लिसिंग अनिगा कुलहुम दोइदगिना हौरकलिबा इरांग असिना मियोय कियागी पुंसी लोयहनगदबा वालिबगे कयाम कुइना मयुम मकै लेतबगुमना सेफ ओइदबा मफमगुमना लेहनखिगन हाइबा वहंग हंगलकली इनौंग नौंगना एम रिसिकांतबु सेक्यूरिटी फोर्स सिंग मतिक चाना लेना मिहाथिना हालनखिबा थवोंग पेंदबा फोंदोरकली अथुबदा तोखाई तोखाई लेरिबा कांगलुप अनिना वखल तमिनदुना वरी शानदुना अमदी लेंगाक अमा लाखनदुना हानगुम इंग तप्पा मणिपुर अमा ओइरकनबा होनबदा खुदिंगमकना थौदांग लौमिनसी अमदी मरी लेनबा सिंगनसु अकनबा मीटिंग चंगदुना महौसागी पुंसिदा हलकनबा सिनबियु हाइना अपील तौरकली लाखलिबा फेब्रुआरी की तारीख 13 13 फाउबा निमित मरी निचुपना न्यू दिल्ली की प्रगतिया मैदान लैबा भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकदरिबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ता सरुक यानबगिदमक इम्फाल वेस्ट की उरीपोक तौरांगबम लेकाइद लैबा पांथोइबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड PSFCL की चेयरमैन अमसुंग मैनेजिंग डायरेक्टर थोकचोम हेमो सिंगबु सरुक यानबगिदमक बार्टोन तौरकले इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इनक्लूसिविटी स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी हाइबा थीमदा एशिया पैसिफिक यूनियन फॉर हाउसिंग फाइनेंस APU HF
amasung National Housing Bank NHB India anina khutsamnaduna pangthokadoriba international conference asida malemgi tongan ba lebak singdagi lakpa masing yamlaba delegate chingna saruk yagani amasung hairiba international conference asida saruk yanabagi damak awang nongpok bharat ki oina ihan hanba amasung amatangairaba public limited housing finance company ama oiriba Panthoibi Housing Finance Company Limited PSFCL gi chairman amasung managing director Thokchom Hemo Singbu saruk yanabagi Barton Toropada Company asigi staff members singna chokthok saba amasung harauba nungaiba fongdorakli. Thobal District Veteran Table Tennis Association ki tarani thoi suba foundation day gi thoram ngarang Thobal wangmata bada leiba table tennis indoor stadium da pangthokkibaga loinana taruk suba Thobal District Veteran Table Tennis Tournament 2026 su pangthokrai tharamadura Thobal District Table Tennis Association ki president 𝐋𝐢𝐯𝐞 former president Oibo Pisak District Olympic Association Thobal ki president M Mani Thobal District Veteran Table Tennis Association ki president I Radesham third IRB ki commandant S Hemanta amadi AC2DC Imphal East and Suranna Athoiba mitung sing oina sarukyaki single double amadi team khaina event ahum thokna khaidoktuna chathakiba tournament aduda association gi makhada leiriba veteran player ni furom na sarukyaki single gi oina Innocent Elias Momo 𝐿𝐻𝐸𝐯 double gi oina third IRB gi Colonel S Hemanta amasung 𝐿𝐻𝐸𝐯 Kumar gi Jurana aduga team gi oina Malem Panana winner gi title sing lauki thorom gi saruk amoina table tennis masana asi mahai tamnaba amadi imung puba ngamnaba hotnabada Imphal gi ima kaithel da chatuna matam gi pot yonduna hotna jariba Thobal kiam haibok makhongdagi sanatoi meitai khetri mayum apokpa Prem Singh amadi khwaramban ima kaithel da potpham famlibi ima sing amadi mahairoi kya gi portrait yektuna miyam da masak takliba kakwa laisram sanungfam laikai dagi street artist PR laisram Apokpa Laisram Kiran Singh Anibu Association gi maikai digi achamba khudol sing tamduna pungning su thawatki amadi tournament aduda makok mathang taraba singdesu mana matum yenthoki Thasi kunithoida lal holup KCP Phingang Ladmi ki Facebook page amada ningthaujam Robin bu kuki narco terrorist singa mari leinei amadi hu yawba pot miyam da pizai haina thagalak liba wafamasi aran bu wafamni achumba bu pamjaba yawol ichil inau singna achumba bu thidok pi haina Thobal district ki Hairok part 3 dagi torungbam laikai bamol laikai dagi ningthaujam Robin Elias Bijen Kumar na mari leinaba singda apil torokli hiramasi gi matang da ngasi Hairok torangbam laikai gi maira paibi singyauna pangthokpa paugi mifam amada ningthaujam Robin na makhatana hai mamang chahi lising ani ga kunmanga gi August thadasu mahaki mathakta aran bu wafam kya sandok piraki maduda leibak miyamna mahak mara laite khangkhrabani Robin na hai mana yoliba potlam sing asi miyamna yonariba pot sing asimakni mahak masana pamjaba mafamdagi masana pot lawjaduna yonba sidi leibak miyamda kaidabra khali mahakka lalon minariba achouba khutpu amana makoidagi pot law haiba yade haiduna achumbagi damak leibiriba yawol itilinau singda paulana tamsinbadagi yawol itilinau singnasu mahak pulana lawbiriba asi lawbiganu achumbagi damak leibiriba yawol itilinau singnasu achumba adu thidokpi haiba wafamsu thamki panbayabadi Ningthaujam Robin asi Hairok Wangjing Lamkhai New Market ta kwa marumana yonbagi dukan phambani haukiba chahi lising aniga kunmanga gi August ki tarik tara gi anganba ayukta masak khangdaba singna mahaki dukanda nongmai maru round amni kapsil lambagi thodok amasu thokhrabani KCP Phingang Ladmi ki Facebook page ta Robin aibu kokina ko terrorist singa mari laini amadi miyam da hu bichi hariba wafum ase infam jawdaba aran wafam masi miyam thajabigano amadi party nasu masi maramda thigadhani mamang chahi 2025 ki August thadasu asiga manaba aranba charge toksilakpadagi ai lade haiba mayamna khangbigrabani amadi aiga lalonba manaba sakti laiba group amadagi lalolitiki pot law haiba yadabagi damakta aibu aranba wafam tamchinbiduna asumba puthoriba asumba chatliba chininaw singda yawli chinaw singda aranba pau tamchinbiduna lana uhanduna aibu aigi punsida lalolitikta ayepa pibasi tobiganu
ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯒꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯣꯟꯅꯤꯡꯕ ꯖꯒꯥ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯀꯥꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯌꯣꯟꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯣꯟꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ Aligarh Muslim University Alumni Association of Manipur AMU AAM na academic session 2026-27 da AMU da admission tawbaga mari lainana ngasi lilongda special meeting ama pangthokre meeting aduda organization gi information and publicity secretary oiriba Muhammad Nasir Ahmad na haikibada Aligarh Muslim University asida class 11 amadi undergraduate ki tongan ba course singda mingchen ge hairabadi candidate singna arapa exam center singda chatuna exam tawba mathautai center sing asi khwaidagi nakpada Guwahati ni adubu class 11 gidi Kolkata da chatpa mathautai masida paisa paijadaba adubu lairikti haijaba student kaya chathok chasin asina maram oiduna apply yamna tawnade karigumba madu chattaba yade hairabadi guardian amaga loinaraga numit manga tarani gi matam mangthoklaga chattaba yadaba oibana paisa yamna tingi khudongcha daba kaya asu yenglaga association asina chahi ama ani asida Imphal da center PB naba hotnaduna lakpani handak chahi dagi entrance test ki center asi class 10 amadi UG course singi damaktadi Imphal da center oiragani masina sathok chasin gi leiramba khudongcha daba adu kokhan bata natana student masing yamna apply tawba yahanduna quality amadi affordable oiba university amada lairik tamba phangbagi chance wangkhatlagan haiba wafam thamlakli Sagi lam manung sida sagi pona fam ilam dam sing manung da mioi lising hu hen bagi am koi la jenaraga ji toa toan ba relief camp ka da laili tonana masigi manung da masagi mayum dagi la jenaraga matung da amona mayum da hajan ba hamdana relief camp da laina sigiba aduga masala suicide to gi kya su koi lairo asigumba isagi iram dam da isagi la jenaraga lehen ba sigumba tiwam sida india government nang asi Manipuri in Kolkata MIK asi akaknaba kanglup ama khakinate Manipur punna khundaminariba tongan ba phurup jati pumna makini haina MIK gi General Secretary 𝐶𝐞𝐰𝐬 phongdokre wafam asi ngarang Kolkata Solekta pangthokpa MIK gi tararak suba foundation day tharonga mari leinana phongdokibani mioi chani romna saruk yakiba thoromaduda Manipur gi traditional dance thangta amadi pungjolom su utkhi thoromasiga mari leinana rojitna phongdorakpada Manipur dagi lapna leirabasu aikhoi gi culture sports ta na saruk yaduna amana nungsi sanana laiminana pandamda pangthokpani loinana haukiba chahi tara sida Kolkata da lakpa Manipuri singna ana layengi thabaki amadi mahai masingi lamda chawna mateng pangduna lakli amadi handaki mihathina hatpi kraba rishikantegi misi asibusu lengakna ahenba miteng changbiduna maran leibe sing cherak pibiu haina apil tawrakli we foundation day 1 decade से कोई कंप्लीट हो रहे हैं और वो इन्हें पंद्रह से कोई MIK से काम करने से MIK हमारी मणिपुर इन कोलकाता हमारी नसी देखने रहते हमारी कुतुमिते उन बा मणिपुर लाई बा जाति कुछ मक्की हुई बा कोई इंस्ट्रक्शन हमारे कोई तो आप कोई की विजन ना कोई की स्थिल मणिपुर की लाभ लाई रहता है सुकम बता लाई बा मैं आप सिंह से कोई की स्पोर्ट्स था कल्चर था हमारी कोई कल्चरल इवेंट्स ना मरम होरगा मैं आपसे कनेक्ट करोगा अमना बा मतेंग पानरगा मैंने कोई मतेंग पानरगा लेमिन है कोई पानरगा कोई जब कोई सेस अदु नसी बाउदा एमआई के नपु लपटिगा दान सिगी मरोय तवांगति याम रे कोई तबक सिंगा मरोय ना पंजरबदा अपना मणिपुरदा एजुकेशन की तंगदा लापा नांग सिंग सिंगी मतंग लापा में मतेंग पानबा अदुगा थबक को लापा सिंगी अदुगा प्लस मरोना अना लायंबा अदी मयांगी एजुकेशन की प्रोग्राम लापा कमिटी मतलब अपने टेंग पांगबा लास्ट 2.5 years तक इरांग सिंग तंगा more than 27 relief camps in the point now anamba mayam ka mating pangdrung sa kai aro boy na ina pandani bidi music boy na boy di ba manipuda pagi mayang lambu sikan da hariba pagi drama
mafam khangdana mabu hatok pigi base usigi amukta manipur kolkata ki chinjaraga isana khadeni madudi magi mathakta tawriba mabu asumba padok tari basi atu matamtam government manipur amsi government of india na daito lobi duna atu matamtam magi miharsu anana ji tokudun mayam tokbi haiba pawjirasi. District Child Protection Unit DCPU Tenopalna Foundation of Rural Development Fort ka khutsam naraga Tenopal District ki machiden laiba Fort Children Home for Boys ta ngarang laibak asigi humbudra tret suba Republic Day gi thoram pangthokre chahi nauriba angang singda maraibak nungsibagi wakalon pongkhanaba amadi mipum kudimak Republic Day gi thoram asi saruk yanabagi pandamda akhanana Children Home aduda sen kiba thoram aduda home adugi angang sing amadi Child Care Institute ki staff sing su saruk yaki laibak asigi machu ahungi firal atiada pahenba amadi Republic Day gi thoram pangthokpagi nungi oiba maruoiba wafam sing loinana laiba asigi constitution da kari kari yauri bagi haibana chingba sing angang da khanghan bana thoram adugi mapung oiba saktam oiki thoromgi saruk ama oina DCPU Tenopal gi maikai degi CCI da leidiba angang singda athum ahau amadi tagat tekpa haira sing yenthokuna punna harau harau chaminaki aikhoi amatani haibagi wakhalon phawhanki angang singbu ngakpi senbiba amadi makoibu hiram khudingmakta chawkhatpa puraknaba honabada DCPU Tenopal amasung Fort punna kutsamaduna satminanabagi wafamsu amukka hena nawhongduna chesin hanki. District Administration Thawal Sinduna Humbudra Tret Lak Suba State Republic Day gi thoram Chawyaima Higher Secondary School ground da ngarang pangthokre haukiba nimita pangthokiba thoram aduda Deputy Commissioner Thawal Yumnam Robita IAS na jatigi machu ahungi firal chingkhatki loinana contingent kuntare na sarukya kiba Mars Paki salute oki Republic Day gi palan thoram aduda Manoj Pravakar MIPS Superintendent of Police Thawal Aribam Amarjit Sharma ADM Thawal SDO SGC DLO official amadi tongan department ki staff sing su sarukya ki. We remember with great gratitude the visionaries who gave us our constitution, ensuring justice, liberty and equality for every citizen. I pay homage to the brave freedom fighters and the architects of our constitution, particularly Dr. B.R. Ambedkar. We stand here to honor the day in 1950 when our constitution came into effect, transforming India into a sovereign democratic republic. It is a matter of collective pride and joy for all citizens. This day is not merely a national celebration. It is also a tribute to the day our constitution came into force on January 26, 1950, shaping India into the world's greatest democracy. It is a moment to honor the ideals that define us and celebrate the progress we continue to make together. It honors the nation's sovereignty, democratic values and progress. This year's celebration is historic as we mark the 150th anniversary of our national song, Vande Mataram, penned by 𝐿 For generations, these verses have been the mantra of independence, and today they guide our mantra of prosperity as we strive for an Atmanirbhar Bharat and the vision of a Viksit Bharat by 2047. The theme for the 2026 Republic Day celebration reflects patriotic spirit and focus on self-reliance. This year's achievement of Thawal district are closely aligned with the national theme, 150 years of Vande Mataram. This year-long commemoration, which began on 7th November 2025, serves as a cornerstone for the district's current development and cultural narrative. Our district administration has prioritized the resettlement and support of internally displaced persons. The district administration, in coordination with the Manipur State Commission for Women, continues to prioritize the needs of women and children in relief camp, ensuring they receive regular skill development,
training to sustain their livelihoods and ensure that every citizen can return to a life of dignity and stability. Peace is the foundation of our progress, and I urge every citizen to foster mutual trust. Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal Sinduna Humbudra Tret Suba Republic de Kitharom Hospital Asimaki Administration Block ta Haukiban Mita Pangtokre Director Professor 𝐺𝐞𝐰𝐬 Sarmana Machu Ahungi National Flag Adu National Anthem gi Tanthaga Loina Nachingkat ki Thoramaduda RIMS ki Administrator Faculty Staff Student RIMS Community gi Members Sing Sarukyaki will be operational in next 5 to 6 months as promised by and once we have this critical care block, which is 150 bedded, we'll be catering one of the biggest critical care service not only in the state but in the entire Northeast. Also we are having a much needed ETP STP plan which was mandatory for the hospital to run, but for some reason we could not, but still we are hopeful that should be done in next 3 to 6 months. Beyond that, we have a dream project of redevelopment of RIMS Imphal in 3 phases. It may take about 10 years, but the phase 1 is on the last stage of its approval, means already we have started paper, EOI and the other requirements. And once it is done, we will be seeing some good development, including the first phase of 750 bedded hospital block that will replace the existing the old hospital block. Beyond that, we have tried to improve the infrastructure inside the hostels facilities. Also, we have tried to improve the roads. Only thing is, we have to dig up the roads for the ETP, the STP completion. So I think I apologize to all the staffs, including the students, who are facing lots of missed up time crossing that. And we have been ensured that this middle road going to the dental college should be opened in the next few days. We are trying hard on that. Once that is done, I think we are going to black top the whole campus so that we don't have any dust inside this campus. Also, just to mention on the recent development, we had opened the gym facility, which was appreciated by many, and I have checked the attendance. 2 days back, there was an entry of 50, the gym enthusiasts. So the 50 is a good number to start. I request everyone to use the facility so that we become all better in health and also in the mental side. Also, we plan to have the first and second floor to be utilized as the special blocks. Maybe for the faculties, we will have a separate cardio center for all the staffs, and also for the use of the floor for the yoga is now being mandated by the NMC and other Kokomina Sinduna Pangtokadoriba, Manipur Kanba Khongchatta, Wakalon Manaba, Apunba, Wama Kangleipangasu, Sagalakli, Wamagi Secretary General and Deveshor Mitaina Kudik Piduna Tadorapa Cherolamada, Haukiba Tarikahum Megi Lisinganiga Kulumdoidegi, narco terroristing na Hauduna, Tenkam, Kera Kanjan Hanjan Hausik Pauba, Tangdu Laitadana Lakliba Sibu, Kanjanaba Idam Damasida, Apunbagi Saktam, Kanminanaba Lakliba Tarikun Shamtoida, Kokomina Sinduna Pangtokadoriba, Manipur Kanba Khongchat, Miamgi Oiba, Lamsang Khongchat Asida, Wamasu Saruk Yagani, Luinana, Wamaga Chatminariba Amadi Wamabu, Nungsizaba Amasung Idaipa Idam Dambu Nungsizaba Singnasu, Khongchat Asi, Mapung Fahan Minesi Haina Apil Torokli.
Nakalamaromdasu United People's Front Manipur UPF nasu kokominasin-duna pangthokadariba miyamgi lamsang khongchat pu saugalakti UPF ki Secretary Publicity A Loya Lakpana khudekpiduna thadorakpa chirol amada lakliba tarik 38 da pangthokadariba miyamgi oiba Manipur kanba khongchatta UPF ki thomi singna saruk yabada natana khongchat mapung fanaba saugatkani loinana lo leitaba leibakta hingbagumna leiriba yelhomi khudingnasu khongchat mapung fananaba apil torakli Lakliba tarik 38 da miyamgi oiba khongchat ama ko kombinasyon liba sida mitay irol iyek loina silol apun balu milal kanglei pakna saruk yagani haina fongdorakli milal gi maikay digi thadorakpa tirol amada ko kombinasyon duna Manipur miyamna sintha leptuna chatkadawriba Manipur kanba khongchatta milal gi maikay digi saugatpaga loinana milal gi thomi khudingmakna khongchat asida saruk yagani loinana lamdamasigi miyamna su ko kombinasyon liba Manipur kanba gi khongchat asida saruk yaminasi haina apil torakli Rambai Tengol General Headquarter Medical Team na tha kudingi pangthokba athawbosing ki mafamda kathokpa I haina mingthonba blood donation program ngasi Babina Blood Center 𝐋𝐢𝐯𝐬 kunmangarak subo oina pangthokre blood donation aduga mari leinana Rambai Tengol Medical Team gi commander oina thopuriba boy yaithengbamna fongdokkibada igi award pa leirakpa matamda Tengoloi khaktagi natana leibak miyam amadi phurukki khetnaba leitana hanadagi igi tengbang kayamarum piduna lakli makhatana supi kigani igi mathau taba leirabasu Rambai Tengol General Headquarter Medical Team da chingnaba leitana pau phobir haiba wafam thamki Fawakchau High School ki founder and managing director Phusam Salim gi miding makada advanced orthopedic care lilong lamkhai ga punna khutsam naraga nongmagi oiba free medical camp ama Fawakchau High School da pangthokre free medical camp aduda dental ENT neuro medicine ortho sugar blood test medicine yauna tongan ba department tarani thoiromna sarukya free medical camp adu mapung fana pangthoki sekmaidin kunau Fawakchau Lafupa Tera Konuma asina chingba mafam singdagi kem aduda mioi chaniga kunna ana layengba laktuna sarukyaki loinana hidak langthaksu lemna phanghanki free medical care mama nasi Republic Day ga mari leinana pangthok sabani pangthok sarisigi maram kaigino haiba kanda koina khungang asida sathok sachin gi khudung sadaba amasung ahlaman sing hostal da chat ngam da sing yengaga koina mafam asida free medical care mama pangthokpa ado laiba han sing sada khudung saba pina ngai da makani koina sa lei doctor mari mangala aga sai tagi horaga sathai ado matung tarakpada su government sing sina koi khungang da leiriba koi ahlaman sing na leng sang sing siga khudung saba pibina naba haina hospital gi khudung saba leitabana maram oiraga adu ki matik awa chaithengna ba oi tasena aduna leiriba lengak sina su kitang meeting chambiyo aduga lallasina ngasigi oiriba samasida awaba chapchana chaitheng phanglaba praja sini manungda masu oiribani aduna sarkar da ikoi ningsing sinjari All India Football Federation AIFF ki meeting makada pangthokiba Under 18 Youth League 2025-26 Zonal Round gi Elite Football Academy EFA gi aroiba home ground match ngasi St Anthony School Chingmairong Haingang dalaiba school asigi football ground da sanakre ngasi gi aroiba home ground match sanaba numit aduda Thangjam Arun Kumar Honorable MLA Wangkai Kendra Dr. Palin Kundongbom Chairman cum Managing Director Sisa Hospital Susitra Devi Potsangbam Principal St Anthony School Amadi Suresh Huidrom Principal Designer Huidrom Design Studio na mathang sitna Chief Guest of Honor President Amadi Special Guest of Honor oina dais ta famki ngasi gi Elite Football Academy EFA amadi Sangai Heroes na sanakiba match aduda team animak na akan ba lamba panaduna sanaki apiba matamda EFA na pandal ahum anida Sangai Heroes pu maiti bapiki Football sani football sana the country siam tang
aduga yamna to country sing to Europe ki Latin America ki Spain ki tungan ba mayam ma football sida yamna to advance hoiba aduma country mayam ma lai gre adugo India su yamno hojik football si develop tona ba kan hona ri aduma country mani tungan ba to company Ambani huma kai huma to pa adu dagana film actor to sing sina mona sponsor to kan ba India ki aduma to team sem dana hotna football si promote tona ba ISL level da IDK level da tournament mayamang pangto tunanari adi bahari ba tournament sing si yona bahona bada eko grassroots level da samna ay bada nasi pangto iba sigum under 18 gi natraga under 15 gi under 13 gi under 21 gi sigum ba matches sing am maru iba sigum tournament sing maru iba asem ba player ma sem ga ta agadi sigum grassroots level lagi semut to gadi ko sanari sing puto ko ngam modo ba adi sigum gi grassroots के लेवल की टूर्नामेंट सिंह से मरु है अदु नसी तम लाइव फॉरना सी नसी की सैन एंटोनी स्कूल दा सिगुम बसे आया बसे पी बने अदु सैन एंटोनी के सिगुम ग्राउंड में कोई जगह जो ले रम बसे तो कि मते लाइव पब्लिक को तुम के अदु सैन एंटोनी में सो कोई इलाइट फुटबॉल अकादमी दा सिगुम ग्राउंड में पी ग्राउंड में से हो मस्की के असि हो मैच की साना बगे आया पी बसे अदु कि मते नोइजे अदु नाई लेबी बस सैन एंटोनी की लेबी बा तामो पालिन प्रिंसिपल पुनः मपुसो की माइकेली की कागज चौधरी फोंदोक चले सानबसी हक्सांग फानबगिनी अदुगा अखोगी अखोइना हेल्थ कसु लेबिना अखोगी ऑनरेबल एबुलेंस पंडिग्रे अखोइना सानबा मातनी यादे चारिबा थैबा वखन खलिबा अदगी एजुकेशन मयाम लोइन मरु है बिसी ताकिग्रे अदुगा कैरियर मसु सेब याबा सिगी फुटबॉल सिना अदुगा manipur si football dadi India ki manung dadi hai ta hai yamna chauna mafam kaliba pona mani aduga aroi budaina thagachani basi koi elite football academy na sigi field si yam phajana maintain tawbi kona lakpada badagi hojik ori pm si khenei hai ta hai हौकिबा जनवरी की तारीख मरी दगी इम्फाल वेस्ट की हौरैबी कांगजेबुंगदा हौरैबी नॉर्दर्न स्टार क्लब अमदी हौरैबी अपुनबा एफसी ना सिंधुना चथरकलिबा तरुक सुबा चंद्रनादी ट्रॉफी स्टेट लेवल 9 मेन ए साइड विलेज ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 की सेमीफाइनल मैच सिंग ngasiदगी सानबा हौख्रे ngasiगी सेमीफाइनल मैच हौदोकपगी थोरमदुदा सोशल वर्कर 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 काक्टिंग म्युनिसिपल काउंसिल की सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाइश्रम रोमेश सिंह अर्जुन अवार्डी अमदी मणिपुर पुलिस की डीएसपी ओइनाम बेमबेम देवी एनडी सोनिया मणिपुर लेंगा के ऑफिसर इंचार्ज ट्रैफिक इम्फाल ईस्ट टीएस रोबिंद्र अमदी ब्राइट कैरियर एकेडमी थियाम लैसांगखोंग वांगबोई की प्रिंसिपल युमनाम सुभाष चंद्र सिंह ना अथोइबे मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याकी ngasi sanakkiba ahanba semi-final match ta खुमन लैबाक मयांग इम्फाल ना सना एफसी थवालबु अपिबा मतमदा पंजल अनि सुनोदा माइथीबु पिदुना फाइनल चंख्रे नेशनल लोग खतंग वाई इंडिया रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सिंगाम से कोई स्टेट की रिप्रेजेंट इंडिया हेली थोने सोथदे चापन है मरमदी फुटबॉल है डायरेक्ट हेक्टा इंडिया रिप्रेजेंट स्टेट रिप्रेजेंट है खुल खुलक ऑर्गनाइज सानरपदगी मसागी थोपदी मसागी फैमिली की हेरिडिटी की मसागी स्किल याजरी है मैम से सूम साना मैम से सानी पोजिशन से एक्सपीरियंस लौरपदी माना तमजब याब तम अतोप स्टेट की नेशनल रिप्रेजेंट तौर खाई माइना नियम चुना एसोसिएशन की मखाद परमिशन लौरगा रजिस्टर तौरगा फजना डिसिप्लिन लेना सानी तारगदी रेफरी के समाना फीफा रेफरी रेफरी फीफा रेफरी रेफरी कंडक्ट तौर सुमायना सानबसीगी नियम है कोई फुटबॉल कौथनबी डिसिप्लिन लेतबी मौंद तौतारगदी मदुना लाकदब सोपन यावगदना लाइफ कैरियर मांगनी सुमायना कोई नियम चुमना कंडक्ट तौबीदना रजिस्ट्रेशन तौदना फागे याबलौदना सुमायना पांथोपसीगी एक्सपोज है फुटबॉल से मसिंग सानरी के मसाद कॉन्फिडेंस लेवल वांगकदोनी एक्सपोज तौबना मसागी
सानबगी एक्सपीरियंस हेलपना सिदगी याम काना मियाम गे लनसिंग असे कन्नबगी अदुगुम खोंजंग अमसु ओय हाइना आइना थमजगे सिगुम्बा चंद्रन ट्रॉफी पांथोकपा असे अदुगा हाइरिबा मफमसिंग असिना सुम मांगिबा हाइबसे अखोई सागे लन मांगिबा चम मानगनी अदुगा असिगी कांगजेबुंग असि लैरंबदगी हाइरिबा मफमसिदगी असिंग असिमक अखोई की कनोदा दाइसता लेंखटपिदना सरुग याबिरिबा गेस्ट ऑफ ऑनर वनगा सरुग याबिरिबा अखोई इशन सोनिया ओलंपियन वेट लिफ्टिंग गे दुगुम ओलंपियन अमा पुथुइबा अमदि अर्जुन अवार्ड सिंग फंगदना सिगुम मसकनाइबा प्लेयर पुथोपं ngamiबसे सिगुम इपाइ पुसिना थंबिरंबा मियाम गोइबा लन कांगजेबुं सोबा कांगजेबुं थमंबा सिना मरम मोदना ngamiबने असुमाइ तौदना चंद्रनदी हाइबा तुरेनसे मासी अखोई की इपाइ पुना इरम खोंगम हाइबसे यामना लुना लौरमने अदुने इरम खोंगम सिंगा से तुरेन सिंबा खोंगना सिंबा मयाम से फजना तेंगागा ममांगैदा लाइक हाइते साउखटी हाइना खल्लगा अखोना हाइनरिबा इपा इपुसिंगा अदुना हेना अखोदि हेना साउखले हेबसे उल्ले अदुंगा सिदि इरम खोंगम सिंगा से सुम फुंजलपना मरम मोइरगा अखोगी लैबदा हिंगबदा अखोगी पुनसिरोंदा याम अकाइबा लाइबा सुम मयाम से मसी थिंगनबगी मसी अवेयरनेस ज्ञान ताबदु मयामदा पुरकननबगी दुगुम्बा थीमदसु हाइबा चंद्रनल टॉपीसी पांथोकचबने हाइनाइ ISKA India Open International Kickboxing Championship 2026 ta saruk yaruba sanaroi anina medal ani lauba ngamkhre International Sports Kickboxing Association Manipur gi director Master CS Premchandrana kudek piduna thadorakpa chirolamada Kolkata gi Beliguns Arena da pangthokiba championship aduda Manipur gi sanaroi chabungbam Nongsamai bronze medal Ningthauzam Sidiva Singh na gold medal ama fanglakpa ngamki hairi loinana takhelambam chinglem basu sanaroi ama oina sarukya ki amadi Master MD Gyasuddin amadi Master CS Premchandra Singh anina technical official Singh oina sarukya ki hairi Hauze aroi bada maroi ba paw mukana pizari Tongan ba district ani da hamba oil pump ani G5 na ating matangkay. Madikis tunggung part 2 village da yung kaya may taramba sudoku PNP Manipur amading United Naga Council na ayaning da ba. Ngasigi oina notice pinto TV na sandok chaba numidangi Manipuri paw matang asra loizare mideng tabiri ba punong pu amuka hana khurumjari Haksang panatamgi hairabadi iramda masimaktada laiba khwaidagi faraba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amu karigi chatlugani aikhoigi Manipur da su hojikti awang bathaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpam oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabaisoi Impal East Lengsin birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909 390666 ta call to birau.